Ikaze kuri mwe mwese mukomeje kugenda mubana natwe kuri M24 TV. Reka nongere mbaye ikaze ndetse nanabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho muherereye hose kuri buri muntu uwari wese uba wahisemo gukurikirana inkuru zacu gatanu kuri gatanu. Mwese muhawe ikaze ndetse nanabifuriza kugira icyumweru cyiza kuri mwebwe mwese. Hanyuma rero mukomeze mukore kuri subscribe ndetse munanyeganyeza akazogera akabari munsi iyo video yawe kugira ngo ubuwere mu kuba wabona amakuru yacu gatanu kuri gatanu. Tujye kurebera ngo byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi ni ku itariki ya 15 kwezi kwa 12 umwaka wa 2019. Ngira ngo rero urumva ko ukwezi kurimo kuragenda gusatira impera zako kugira ngo rero benshi mutangire umwaka mushya wa 2020. Tujye kurebera hamwe amakuru ajyanye n'imyitozo ya gisirikare, akaba rero ari imyitozo ijyanye rero no kurwanya iterabwoba hano rero mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo rero imyitozo yabereye muri brigade artillerie y'Umwaro, niho rero hasorejwe ibijyanye n'izo nyigisho za gisirikare ku bijyanye no kurwanya iterabwoba. Ngira ngo ni imyitozo kandi yari yateguwe n'igisirikare cy'u Burundi, aho tugiye kuza turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye byakorewe muri iyi myitozo ndetse rero nicyo abasirikare b'igihugu cy'u Burundi baba barungukiye muri iyi myitozo, nk'uko amakuru ava mu gisata cy'u Burundi akomeza kugenda abigaruka. Mwese rero muhawe ikaze, nimujye kure nyuma y'amasegonda make turambura iyi nkuru ku buryo burambuye. Gusa mwibutsa ko rero haba hari n'izindi nkuru zitagomba kugucika, habe na gato rero gisaba gukora no kuba wakora kuri subscribe ndetse ukaba wananyeganyeza akazogera, hanyuma ukaba wa mbere mu kuba wakwihera ijisho inkuru zacu gatanu kuri gatanu. Nyuma y'amasegonda reka tuze turambura iyi nkuru ku buryo burambuye ku bijyanye n'imyitozo ya gisirikare yo kurwanya iterabwoba. Mbaye ikaze rero kuri mwe mwese mukomeje kugenda mubana natwe. Ku munsi w'ejo rero kw'igenekerezo rya 14 Kigarama umwaka wa 2019 hano mu gihugu cy'u Burundi, aho rero muri brigade d'artillerie y'Umwaro niho rero ngo hasorezwaga inyigisho za gisirikare zo kurwanya iterabwoba biteguwe n'igisirikare cy'u Burundi. Ngira ngo rero ubwo urimo uragenda ubibona ku mafoto, yari imyitozo idasanzwe ndetse yari n'imyitozo ya bamwe mu basirikare b'igihugu cy'u Burundi, aho barebeye hamwe byinshi bigiye bitandukanye mu kuba barwanya ibikorwa by'iterabwoba. Urabizi ko rero ibikorwa by'ibyihebe ndetse n'iterabwoba muri rusange ari bimwe rero mu bikorwa bikomeje kugenda bitwara ubuzima bw'abantu benshi bagiye batandukanye, aho rero batagabye ibitero bashimuta abaturage mu buryo butandukanye. Ngira ngo rero hano mu gihugu cy'u Burundi baravuze bati rero nta wamenya aho umwanzi ashobora kuva, nta wamenya rero aho uwadutera yaturuka ndetse n'uwari we. Niyo mpamvu rero abasirikare bacu bagomba guhabwa inyigisho zitandukanye kuri buri kintu icyo ari cyo cyose. Si ukurwana gusa rero, haba harimo ibintu byinshi bitandukanye, zaba rero inyigisho ku bijyanye n'ubutabazi ndetse rero n'inyigisho ku bijyanye n'ubwirinzi, ariko nanone hakaza n'inyigisho nkuru rero zo kuba barwanya ibyo byihebe aho byaturuka ahariho hose. Ngira ngo rero n'imyitozo yari irimo n'indege, urabona ko yari imyitozo ikomeye cyane, hakaba harimo rwose na kashukushugu z'intambara mu bijyanye rero no kuba bakomeza gukora iyi myitozo. Ngira ngo rero urabona nabambaye imyenda, akaba rero ari imyenda y'abayisilamu cyane cyane rero ku bijyanye n'imyitozo yo kurwanya iterabwoba yabaga hano mu gihugu cy'u Burundi. Gusa rero abantu benshi bakomeje kugenda bibaza bavuga bati se ko mwakoze iyi myitozo, hari bamwe rero mu bagiye batanga ibitekerezo bakavuga bati Islamu yabaye igeragezwa ryo kwivuna iterabwoba. Ikintu cyitwa rero integration cyatumye abateroriste barondera izindi nzira zituma mutabamenya. Ngo yagize ati par exemple kwambara impuzu zisa nizo abasirikare bambaye. Ati pereza rero niryo rigomba gukora cyane mu kurinda abangushi nk'abo ngabo. Urumva ko rero uyu muntu yatanze igitekerezo cyiza, aravuga ati rero hari uburyo bwinshi butandukanye bwo kuba mwarwanya abateroriste, ariko nanone mugomba kureba mbere na mbere uko mwiga uburyo bwo kubarwanya. Nabo rero haba hari izindi strategy baba bafite zo kuba rero batera. Ati rero hari nk'igihe usanga abantu bateye ariko bagatera bambaye impuzu za gisirikare zisa n'izanyu. Iki ni ikibazo gikomeye cyakomeje kugenda
kigaragaraho mu minsi yashize hari inkuru twagiye tukugezaho tukakubwira rero ku bijyanye n'inyeshyamba zari dutabara ubwo zageraga mu gihugu cy'u Burundi ku igenekerezo rya 14 ndetse na 15 mu kwezi kwa 10 rero, aho ngize inyeshyamba ubwo zageraga mu gihugu cy'u Burundi nta muntu n'uyu n'umwe wigeze azica iryera, kubera rero strategy bari bakoresheje yo kwambara rero impuzu zisa n'izigisoda cy'u Burundi. Hanyuma rero bamwe mu baje kubarabukwa akaba ari imbonerakure zaje kubarabukwa rero, ariko bakabarabukwa hari benshi muri bo bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo rero buri gisirikare cyari cyo cyose ndetse na buri mutwe wari wose witerabwoba cyangwa se n'inyeshyamba baba bafite strategy zigiye zitandukanye, ntabwo bapfa gutera gutyo rero. Niyo mpamvu na strategy zari zose baba bafite, ababarwanya nabo bagomba gutekereza uburyo ubwo aribwo bwose bashobora kubarwanya kandi bakabarwanya neza, nta muntu n'umwe rero ubashije kuba yahasiga ubuzima. Ariko kugira ngo rero n'imyitozo nk'ingiyi nayo ibikeneye ku bijyanye n'igisoda cy'u Burundi cyane cyane rero, dore ko aba ari imyitozo igamije kongera ubumenyi mu gisirikare. Ikindi kandi rero abasirikare bakanahabwa ubundi buryo bushya bwo kuba rero barwana n'ibyihebe mu gihe byaramuka biteye. Ntangira inkuru nakubwiye ngo ntabwo ushobora kumenya uguteye uwo ari we, nta nubwo ushobora kumenya rero uguteye icyagambiriye, yaba ari ikihebe yaba ari inyeshyamba zisanzwe ndetse n'abandi bari bo bose rero. Ubwo bushobozi ndetse rero n'imyitozo baba bagomba kuyihabwa kugira ngo rero bazabashe kwirwanaho ndetse banarinde abenegihugu, nk'uko rero bamwe mu bashinzwe gucungira umutekano w'igihugu ari inshingano zabo mu kuba bawurinda. Reka rero mwese ubwo rero abasoje imyitozo ya gisirikare, nizere ko byari ibintu byiza cyane kandi nizere ko abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bakuyemo ubumenyi buhagije mu bizabafasha rero mu kuba bahangana n'ibyihebe mu gihe rero byaba biteye, ndetse rero mu gihe baba bagiye no mu butumwa bw'amahoro hanze y'igihugu, bakaba rero bazabasha gukoresha ubumenyi bahawe nk'intwaro rero yo kurinda umutekano nk'uko ari inshingano zabo. Ngira ngo rero ibi ni bimwe mu bikomeza gufasha igisirikare ndetse bikanaha umutekano abo bacungiye uwo mutekano. Gusa rero kandi nanone inzego z'umutekano zikaba zishishikariza abaturage gukorana nabo kugira ngo rero bakomeze kugenda babungabunga umutekano. Ntabwo rero inzego z'umutekano zikora zonyine, niyo mpamvu rero inzego z'umutekano zifatanya na buri muntu uwo ari we wese. Ku munsi w'ejo nakugejejeho inkuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abaturage batangiye rero gukorana n'inzego z'umutekano mu kuba bafata imitwe yitwaje intwaro, kandi urabona ko byagiye bigira umusaruro. Ngira ngo ni ijambo umukuru w'igihugu Perezida Felix Tshisekedi yagejeje rero ku nteko ishinga amategeko, yavuze ko bafasha abarwanyi barenga 1,700, akaba ari abarwanyi rero ba CNRD ntara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yashimye rero abaturage ndetse anashima ingabo za FARDC kuba rero baragize uruhare mu gufatanya n'abaturage mu kurwanya iyo mitwe yose yitwaje intwaro. Saho gusa rero ngira ngo urabizi ko no mu gihugu cy'u Rwanda ubwo rero hari inyeshyamba zateraga zo muri Rudurunana zigatera abaturage mu karere ka Musanze. Ngira ngo rero ingabo z'igihugu bafatanyije rero n'abaturage bakaba barabashije gufata bamwe muri abo ngabo bateye. Hari ifoto zagiye zikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se imbuga ngurukanabumenyi, aho rero bagiye bagaragaza bamwe rero mu bagiye bagafatwa n'abaturage. Ubona ko rero ari igikorwa cyiza. Buri muturage uwo ari we wese rero afite uruhare mu kuba yarinda umutekano w'igihugu. Si ngombwa rero ko abasudari bo barinda umutekano gusa, nawe ufite uruhare mu kuba wacungera uwo mutekano, cyane cyane rero binyuze mu bikorwa byo gutanga amakuru ndetse rero no kumenyesha inzego z'umutekano ikitagenda aho mutuye, aho hafi iwanyu ndetse n'ahandi ahari hose rero ubona ibikorwa by'umutekano muke. Akaba rero wamenyesha inzego z'umutekano mu gihe ziba ziri gucunga umutekano ahandi, naho bakaba bahagera kugira ngo rero bafatanye mu kuba barwanya buri muntu uwo ari we wese ushobora kuba yahungabanya umutekano. Umwanzi w'amahoro rero nta cyiza na kimwe yakwifuriza umuntu wanga amahoro, umuntu rero wanga umutekano. Ndumva rero ko nta kintu na kimwe ashobora kuba yakugezaho muri rusange. Reka mbashimire, mugire umunsi mwiza, mugire icyumweru cyiza kuri mwege mwese rero murimo muragenda mugisoza. Abagiye mu bikorwa bitandukanye namwe mugire ibikorwa bitandukanye byiza ndetse munagere ku musaruro w'ibyo muba mwazindutse mukora. Hanyuma n'abandi mwese rero muba muri mu bice bigiye bitandukanye bafite ibikorwa
byinshi muba murimo, abagize ibirori ndetse n'abandi mwese muba mwagize ibyago. Namwe rero reka dukomeze kubihanganisha. Ibyago bibaho mu ubuzima rero habamo ibintu byose, habamo ibyiza ndetse hakabamo n'ibibi, ariko rero uburyo umuntu akomera muri ibyo bihe byose nibyo bimufasha mu kuba rero yagira ibihe byiza. Reka rero mwese mbashimire, mukomeze kugira umunsi mwiza, mukomeze kunogerwa na gahunda zacu. Hanyuma rero abakomeza gukora kuri subscribe mukomeze mukoreho, ndetse n'abanyeganyeza akazogera mukomeze mukanyeganyeza. Abagira umutima ufasha rero namwe Imana ikomeze kubongerera, ndetse n'abandi mwese mwifuza gukora ibikorwa byinshi bitandukanye ariko mukabura ubushobozi, Nyagasani ajya abafasha mu bikorwa bya buri munsi. Reka bashimire, mugire umunsi mwiza, mugire ibihe byiza. Inkuru zacu nakagaruka. Iyi ni M24 TV. Bye bye.